Minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu ku munsi w'ejo yavuze ko umuntu wese uzagirira nabi Isirayeli azabibazwa. Bwana Netanyahu avuga ko Isirayeli isanzwe iri mu ntambara na Iran n'abayishyigikiye. Ibi ngibi yabitangaje mu nama y'abaminisitiri ubwo Amerika n'abafatanyabikorwa bayo bari bakomeje imyiteguro yo kurinda Isirayeli ibitero biteganijwe ndetse no gukumira amakimbirane akabije arimo gututumba mu karere. Umwuka w'intambara ukomeje kwiyongera nyuma y'amezi hafi 10 habaye ibitero bya Hamas kuri Isirayeli ndetse na nyuma y'iyicwa mu cyumweru gishize by'umuyobozi mukuru wa Hezbollah muri Libani hamwe n'umuyobozi mukuru mu bya politike w'umutwe wa Hamas wiciwe muri Iran nawe mu cyumweru gishize. Iran n'abafatanyabikorwa bayo bashinje Isirayeli ibi bitero kandi bahamya ko ingaruka zikomeye zigiye kuyigeraho kubera ko ibintu byo mu burasirazuba bwo hagati bigenda birushaho kuba bibi. Indege nyinshi zo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi zamaze guhagarika cyangwa se ziritegura guhagarika ingendo zerekeza muri Isirayeli no muri Libani. Bafite ubwoba bw'intambara igiye kuba. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa yasabye abenegihugu b'Ubufaransa gushaka uko bava muri Libani vuba bishoboka. Ambasade ya Amerika mu murwa mukuru Beirut muri Libani nayo yashishikarije abanyamerika kuva muri Libani bagafata itike yihuse ishoboka bagasohoka muri iki gihugu. Ni mu gihe ubushyamirane burimo kwiyongera cyane mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Iyi nama ambasade ya Amerika yagiriye abanyamerika ikurikiye indi nama nk'iyo ngiyo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza nayo yagiriye abongereza yo kuva muri Libani byihuse. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza David Lammy yavuze ko uko ibintu bimeze mu karere bishobora kuzamba mu buryo bwihuse kandi butunguranye. Iran yasezeranije kwihorera bikomeye muri Isirayeli. Ni nyuma yo kuvuga ko umuyobozi wa Hamas Ismail Haniyeh yishwe ku murwa mukuru wa Tehran yishwe na Isirayeli. Ni na nyuma kandi yuko Isirayeli yemeye ko yishe komanda Fuad Shukr wayoboraga Hezbollah. Ni igitero cyabereye i Beirut. Hari ubwoba ko umutwe wa Hezbollah wo muri Libani ufashwa na Iran ushobora kugira uruhare rukomeye cyane muri uko kwihorera. Isaha n'isaha intambara yakwaduka. Amakimbirane amaze imyaka myinshi ashyamiranyije Isirayeli na Palestine arimo arafata indi ntera ku buryo byanamaze kuba intambara y'akarere k'uburasirazuba bwo hagati kose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu nazo zamaze kwinjira muri iyi ntambara. Uburusiya nabwo buravugwa muri iyi ntambara. Ukuri nako ibihugu by'inshuti z'ibi bihugu byose nabyo bikekwaho kwinjira muri iyi ntambara. Nyamara ibi byatangiye ari intambara ya Isirayeli na Palestine. Palestine nicyo gihugu cy'intangiriro, nicyo gihugu cyabanje kubaho. Nyuma yaho Isirayeli iraza irahashingwa. Reka tuvuge kuri iki gihugu cyitwa Palestine. Iki gihugu ubwacyo kiri hagati y'inyanja ya Mediterane n'uruzi rwa Yorodani. Ni nayo mpamvu bamwe mu banyapalestine abayisilamu n'abarabu badashaka leta ya Isirayeli bavuga ko Palestine izabohorwa kuva ku ruzi kugera ku nyanja, from the river to the sea. Bagaragaza ko Palestine yahozeho kugeza igihe Isirayeli yazaga ikayicamo ibice ikabishingamo leta, nyuma yaho igakomeza kwigarurira ibice bindi bya Palestine bikagenda bibyara amakimbirane kugera ubwo ibintu bigeze ahangaha. Icyo baba bashaka kuvuga iyo bavuga ko Palestine izabohorwa kuva ku ruzi kugera ku nyanja nuko Isirayeli yigaruriye ubutaka bwa Palestine ikabukoloniza, ariko ngo Palestine izabohorwa, leta ya Isirayeli isenywe burundu iveho, abayahudi basubizwaho bahoze, maze ubutaka bwose buri hagati y'uruzi rwa Yorodani n'inyanja ya Mediterane bwose bwongera buhinduke Palestine. Iki gihugu kiri hagati y'uruzi rwa Yorodani n'inyanja ya Mediterane. Igice cy'uburengerazuba bwacyo kirasa naho kigabanijemo kabiri. Hari igice kigana mu majyaruguru y'uburengerazuba aho iki gihugu gikora ku nyanja ya Mediterane. Nanone hakaba igice cy'uburengerazuba kigana mu majyepfo aho igihugu gihanira imbibi na Misiri. Iyi Misiri ihana imbibi n'iki gihugu kugeza ku nyanja itukura mu majyepfo. Nanone kuva kuri iyi nyanja itukura ukagenda ugana ku gice cy'uburasirazuba hafi ya hose hari ubwami bwa Jordani. Mu burasirazuba bugana mu majyaruguru ndetse n'igice gito cyo mu majyaruguru hari igihugu cya Syria
noneho mu majyaruguru nanone ahagana ku nyanja ya Mediterane hari igihugu cya Libani. Izi nizo mbibi z'iki gihugu, Palestine cyangwa Kanani niko bahoze bakita. Imbere muri iki gihugu ubutaka bwacyo nabwo bugabanijemo ibice bigiye bitandukanye. Ni ibice birimo leta ya Isiraheli. Aya makimbirane arinze ubwavamo intambara ikomeye gutya yatangiye ku itariki ya 29 y'ukwa 11 mu 1947. Mu mwanzuro w'188 w'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye wiswe The Partition Plan of Palestine, wari umwanzuro wo kugabanya Palestine bagakuramo ubutaka baha leta ya Isiraheli. Ikibazo nuko byakozwe mu buryo biteza amakimbirane. Uburyo byagabanijwemo ni nkuko wafata akarere ka Nyagatare, Gatsibo na Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda, ukongera akarere ka Rusizi mu burengerazuba ukabigira Palestine, none ikindi gice gisigayemo hagati kikaba ubutaka bwa Isiraheli. Nk'ubwo kuva muri West Bank ujya muri Gaza hose ho muri Palestine bisaba guca muri Isiraheli, kandi abanya-Isiraheli bakomeje kugenda bigarurira n'ibindi bice bya Palestine. Ubu birasa naho ubutaka bwose bwenda gushirira mu maboko y'Abayahudi kubera intsinzi bagiye bakura mu ntambara bagiye barwanamo n'Abarabu mu bihe bitandukanye. Mu 1947 ubwo ubutaka bwagabanywagamo kabiri, Abayahudi bahawe 55% byabwo, Abarabu basigarana 45%. Ibi byahise binateza intambara zo kutumvikana bigera ku ntambara yashyamiranyije Isiraheli n'ibihugu by'Abarabu mu 1948. Muri iyi ntambara yatangiranye n'itangazwa rya leta ya Isiraheli mu kwezi kwa gatanu mu 1948, Abayahudi bigaruriye ibice binini bya Palestine kugeza ubwo bari bafite hafi 78% by'ubutaka bwose bwa Palestine. Abanya-Palestine basigarana 22%, nyamara nibo benshi. Nyuma yaho hakomeje kubaho intambara zashyamiranyije Abarabu n'Abayahudi, buri gihe bikarangira Abarabu batsinzwe. Isiraheli ikongera igafata ibindi bice ku buryo byageze mu mwaka wa 2021 bigaragara ko leta ya Isiraheli ifite ubutaka bw'iki gihugu ku kigero cya 85%, Palestine isigaranye 15%. Gusa ibitero bya Hamas byituriye kuri Isiraheli ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023 byabaye imbarutso y'indi ntambara ikomeye. Igisirikare cya Isiraheli kigaruriye intara ya Gaza mu buryo bukomeye cyane, ku buryo ubu butaka bwa Isiraheli bugera kuri 90% by'ubutaka bwose bw'icyahoze ari Palestine. Palestine isigaranye 10%. Biranagaragara ko nta kabuza mu myaka mike iri imbere iki gihugu cyose gishobora kuzaba kiri mu maboko y'Abayahudi. Ibi birashingirwa ku buryo Amerika n'Uburayi bashyigikiye Isiraheli. Mbere y'uko hashingwa leta ya Isiraheli, ubundi Palestine yari ituwemo n'abaturage batandukanye, ariko ku kigero kinini bari Abarabu. Abandi bari Abayahudi bari baratangiye kuhatura mu myaka y'1800. Nyuma yaho leta ya Isiraheli ishingiwe, hari bamwe mu baturage b'Abanya-Palestine bakomeje gutura aho ngaho aho bari batuye nyine, baturana n'abaturanyi bashya b'Abayahudi mu gihugu cyabo gishya cya Isiraheli. Ndetse bamwe bahindutse abaturage ba Isiraheli bahabwa ubwenegihugu, ariko abandi barabyanga burundu, bahitamo guhunga, banga guturana n'Abayahudi. Bamwe bajya ku butaka bwari bwarahawe Palestine, abandi bahungira mu bihugu by'Abarabu. Abandi birukanywe na Isiraheli ku ngufu mu gihe ibice bari batuyemo byari byashyizwe mu gice cyahawe Abayahudi ngo bagishingemo leta yabo ya Isiraheli. Bitekerezwa ko ushaka kureba neza ishusho y'iki gihugu n'imiturire yacyo ushobora kuyirebera mu miturire iri mu mujyi wa Yerusalemu. Ubu Yerusalemu hari ibice cyangwa se za quartier z'Abayahudi. Iz'Abayisilamu zo kenshi usanga ari Abarabu bazirimo, hari n'iz'Abanya-Armenia n'izituwemo n'Abakristo. Kugira ngo iki gihugu kibe kirimo amoko menshi atandukanye y'abantu bishingira ku mateka yacyo nayo yihariye yo kuba iki gihugu cyaragiye kigarurirwa n'ubwami butandukanye bukahatuza abaturage babwo. Aya mateka y'iki gihugu reka nayo tuyavugeho. Mbere na mbere, iki gice kiri mu bice byo ku isi byatuwe kuva kera, kubera ko zimwe mu nyandiko zirambye cyane ku isi zigaragaza ko
mbere y'uko abayisiraheli bahigarurira bavuye mu Misiri cyangwa se muri Egiputa, hari hatuwe n'abaturage batandukanye barimo abitwa Abaeti, Abayebusi, Abamori, Abanyakanani n'abandi benshi. Ndetse mu myaka 2000 mbere ya Yezu, ubu butaka bwigaruriwe n'ubwami bwa Egiputa cyangwa se Misiri. Icyo gihe Egiputa yari igihugu cy'igihangange. Nyuma mu kinyejana cya 15 mbere ya Yezu, ubu butaka bwaje kwigarurirwa n'urubyaro rwa Yakobo aribo ba Isiraheli. Bagaragaje ko bari barimo gusohoza isezerano ry'Imana, ngo ni isezerano Imana yagiranye na Aburahamu ko icyo gihugu kizaba gakondo yabo. Gusa hashize imyaka 700 ibi bibaye mu kinyejana cya 8 mbere ya Yezu, ubwo ni mu mwaka wa 720. Igice kimwe cy'iki gihugu kigaruriwe n'ubwami bwa Ashuri cyangwa Asiriya. Naho mu mpera z'ikinyejana cya 7 n'intangiriro z'icya 6 mbere ya Yezu, Nebukadinezari umwami wa Babuloni nawe yarahigaruriye. Maze kuva icyo gihe binkurikirane z'ubwami bukomeye ku isi bwagiye bwigarurira igihugu cya Kanani cyaje kuba Palestine, burimo Abaperse mu kinyejana cya 6, Abagiriki bari bayobowe na General Alexandre le Grand mu kinyejana cya 4, ndetse n'Abaromani mu kinyejana cya mbere ya Yezu. Ndetse aba Baromani ni nabo bahirukanye Abayahudi mu mwaka wa 70 nyuma ya Yezu, ndetse ni nabo bahahinduriye izina bahita Palestine hari mu mwaka wa 135 nyuma ya Yezu. Maze kuva ubwo Palestine ikomeza kubaho nk'intara y'ubwami bwa Roma. Kuva rero Abayahudi bahirukanywe muri 70 nyuma ya Yezu, Abaromani bakomeje kwita kuri aka gace kubera ko keraga cyane kandi kakaba karagaragaraga nk'agateye imbere cyane, kari karatuwe kuva kera. Guhera mu kinyejana cya 4 nyuma ya Yezu, ubu Kristo bushyigikiwe n'ubwami bw'abami bw'Abaromani bwabaye igihangange mu isi yose. Bituma Yerusalemu na Palestine kongerwa kubakwa no gusigasirwa nk'ahantu habumbatiye amateka akomeye cyane ya Yezu Kristo. Kuva icyo gihe Palestine yakiriye abakristo benshi baza no kuhiturira. Gusa ibingibi ntago byarambye, kubera ko mu kinyejana cya 7 mu myaka ya za 600 aho ni nyuma ya Yezu, Abarabu n'idini ya Islam barimo baguka cyane, nawo bigarurira Palestine, bahindura Palestine na Yerusalemu uduce twihariye mu migenzo ya Gikristo. Ibi byatumye habaho intambara za Croisade na Jihad hagati y'Abakristo n'Abayisilamu. Kubera gukomera k'ubwami bw'Abarabu byatumye hari Abayisilamu bahisemo kujya kwiturira muri Palestine. Basanga Abakristo n'Abayahudi bari barahatuye barabana. Mu mwaka wa 1260 Palestine yigaruriwe n'abarwanyi b'Abamongol, ariko nabo bayambuwe n'ingabo z'ubwami bwa Turk Ottoman mu 1517. Aba ba Ottoman bategetse Palestine kugera mu 1917. Ubwo nabo bayamburwa n'ubwami bw'Abongereza bwategetse Palestine imyaka 30 kugera mu 1947, ubwo iki gihugu cyagabanywagamo kabiri mu rwego rwo guha Abayahudi aho gutura. Rero guturwa n'abantu batandukanye kuri iki kigero bituruka ku bwami bw'ibihugu bwagiye buhigarurira mu bihe bitandukanye. Nubwo ubutaka bwa Palestine bwagiye bwigarurirwa na leta ya Isiraheli muri ibi bihe bya vuba, ntabwo Abanyapalestine bigeze bicara ngo barebere. Bihurije hamwe kugira ngo birwaneho. Bahurira mu cyiswe Palestine Liberation Organization, ihuriro cyangwa se umuryango washinzwe mu 1965 ushinzwe n'impirimbanyi y'umunyapalestine yamenyekanye cyane mu kurwanira uburenganzira bwa bene wabo, Yasser Arafat. Uyu mutwe mu guhangana kwihariye n'Abayahudi wagiye ugaba ibitero bikomeye cyane kandi byihariye kuri Isiraheli mu rwego rwo kuyigomekaho mu nkunga wagiye uterwa n'ibihugu by'Abarabu ndetse n'ibindi bihugu byagenderaga ku matwara y'Abasoviete birimo nka Cuba ya Fidel Castro. Ariko n'ubundi intambara n'ibitero by'uyu mutwe bisa naho ntacyo byatanze kinini, kubera ko n'ubundi uyu mutwe wagiye utsindwa kenshi.
ndetse n'imigambi wateguye ikaburizwamo. Ariko nanone ntabwo byarangiriye aho, kubera ko uyu mutwe wa PLO wabashije gusinyana amasezerano na Isiraheli yemera ko ubutaka bwasigaye muri Palestine butari ku Bayahudi, buyoborwa n'Abanyapalestine ubwabo. Ni mu masezerano y'amahoro yasinywe Oslo muri Norvege mu 1993. Muri aya masezerano niho hashyizweho nk'icyitwa Palestine National Authority PA, igenzura ubutaka bwa Palestine. Nubwo ari buto cyane, iyi rero niyo yayobowe na Yasser Arafat nka perezida kugera mu 2004 ubwo yapfaga, agasimburwa na Mahmoud Abbas uyiyobora kugeza n'ubu ngubu. Iyi PA niyo guverinoma ya Palestine uyu munsi. Uyiyobora afatwa nka perezida wa Palestine. Leta ya Isiraheli ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyabikorwa babo inshuro nyinshi batambamiye umwanzuro wo kugira iyi PA cyangwa se Palestine Authority kuba yaba igihugu. Gusa mu 2013 iyi leta ya Palestine yabaye umunyamuryango udahoraho wa Loni. Iyi gihugu cyitwa umunyamuryango udahoraho wa Loni kiba gisa naho ari umunyamuryango ucagase udafite uburenganzira bwuzuye. Bivuze ko igihugu nk'iki kitaba gifite ububasha bwo gutora imyanzuro, yewe nta nubwo kiba kirebwa n'amasezerano y'uwo muryango nk'igihugu. Ariko nanone uyu mwanya cyangwa se kutemerwa byuzuye na Loni bishobora gutuma uyu munyamuryango nyuma y'igihe runaka yemerwa. Leta ya Isiraheli ntabwo ishaka ko Palestine ifatwa nk'igihugu cyangwa se nka leta yigenga, kubera ko byayikoma mu nkokora mu migambi yayo yo kwigarurira ubutaka bwa Palestine bwose. Kubera ko ubwo Palestine iramutse ibaye igihugu cyemewe n'amategeko kandi kiri mu byemewe n'umuryango mpuzamahanga, byahita bitegeka Isiraheli kubaha ubusugire bwa Palestine ndetse ntiyongere kugira agace yigarurira, kubera ko yabivogereye ikindi gihugu. Ibi rero Isiraheli ibibonamo imbogamizi ikomeye cyane mu migambi yayo yo kwigarurira ubutaka bwa Palestine. Ni nayo mpamvu ikomeye ituma Isiraheli itambamira iki cyemezo. Gusa nanone ku rundi ruhande, ibya Palestine nabyo biratangaje, kubera ko ubu nyine iyi guverinoma ya Palestine itegeka igice kimwe cya Palestine cya West Bank gusa, kiri hafi na Jordan. Naho ikindi gice cy'intara ya Gaza cyo kiyoborwa na Hamas kuva mu 2007. Iyi Hamas ni umutwe washinzwe gugaruza ubutaka bwa Palestine ukoresheje imbunda, ariko nayo bisa n'ibyayinaniye. Gusa nyine uyu mutwe wabashije gukoresha amatora byemezwa ko ugomba kuyobora Gaza. Abanyapalestine ubwabo ntabwo bahuriza hamwe ngo bashobore kwirwanaho, banabona ubwisanzure no kwishyura ukizana ku butaka buto bwabo. Hari abumva Isiraheli yasenywe ikavaho burundu bagasubirana igihugu cyabo cyose 100% nk'uko byahoze. Hari n'abumva Isiraheli yagarura uduce yatwaye, nibura bakemera igihugu bari barahawe n'umuryango w'abibumbye mu masezerano yo mu 1947. Ku rundi ruhande, Isiraheli nayo uko yagiye irwana n'Abarabu b'Abanyapalestine yagiye izamura ubushake bwo gufata Palestine yose ikayita Isiraheli. Kubera ko nko mu 1967 mu gihe cy'intambara y'iminsi 6 icyahoze ari Palestine, ubwo no kuvuga ubutaka bwa Palestine bwose bwagenzurwaga na Isiraheli, wongeye ibice bya Sinai bya Misiri ndetse na Golan byo muri Syria Isiraheli yigaruriye nyuma y'iminsi 6. Gusa nyuma y'1982 Isiraheli yemeye kurekura ibyo bice, ivuga ko igamije ko habaho amahoro hagati ya Palestine na Isiraheli nyine. Iyi ntambara ikomeje gufata indi sura n'indi ntera. Ubu imaze kwinjiramo ibihugu byinshi birimo n'ibihanganye. Nta muntu n'umwe uzi uko izarangira.